Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Uyu Mobil. Siang cerah, siang ceria, siang semangat. Kali ini kita berkunjung di garasinya Jasmine Car. Langsung saja kita review mobil-mobil yang ada di Jasmine Car. Cherry Bagong 2009 5 full modif. Avanza tipe G 2015. Honda Jazz RS 2010. Transmisi manual. Avanza Veloz 2018 15. Transmisi manual. Honda Jazz RS 2014. Transmisi manual. Suzuki R3 tipe GL 2016. Transmisi manual. Honda Civic VTIS 2004 full modifikasi. Avanza Veloz 2017 transmisi manual. Kijang Innova 2008 tipe G solar manual. Accord Maestro full modifikasi 94 istimewa. Cielo 95 full modifikasi. Accord 2018. Cielo 95. Ini penghuni setianya Jasmine Car, Daihatsu Hijet.